obeyen se kiremu e de afa ni mpenifa wapa omboa na wasom man me kire we shafo nti asoafo no monam ho so pa na kanwa ene akire din ene so munkiremu e wakasebo yi emu na yebekwaso agina mu e wo Ghana mampeni ensem am yem papa John Dra Mary mama akase kirem sei obesere akane o my Ghana ye photo samfo yem papa kan etofoliata se Ghana fo afene pa na brofo kan ne se father come home into kirem sei Ghana fo afene bruta into ebe ye omrafie na nkuntabuo da honom etwen ne pa ene so munkiremu no bebie mu de asoma numere yi na atemo nsensem justice atuguba akase kirem sei na my Ghana wo hwe maja ya mahye bedwafo do bebrebe sei mase bedwafo nkuto ha mienu ne adosiansia ede amfaso na Ghana meyanya de afiri mase bedwafo yi so ene so to wonsem no bebie mu de asoma numere yi na yede ne ba kire wo my Ghana ya sante mantam diam kuma se mayo ya wafa se Richard ofoli buadi akase kirem sei emia pi o ma hye se bubu ne matukutitiri ni kokobɔ ne potem ho no mo no eno no wasafo interchange na se ene o madwiri ho no nyina o mo kirema nipa bi de ho nom ebo besibra ye bawura mu ewa de siansensem diam Adantan Municipal Assembly no ene wono mo de nkonwa pa ebom ibi papa bi babro ba ye mpemiensa akwacheche schools babro ba ye aduasa awa Adantan empotem ho nom ensem no pina na kan yese nkonwa beso mo sei enumle no nsia kase ye odielo ha nsia e kiripo enkron kase fidie so na ye ka mo sei Lumba nsupa asiasene Lumba nsupa ye adwumaku a ensuo ne ye ne ye nsuo no nso ehote pa enya modie ni bia ye de ne yese kutu se bebam enti masrew dwumadie bia wudi a wo behia nsuo no fa kwadan Lumba nsupa ne masom so mpefise ye nsuo no FD mpenifo agya tumpre ko pese na ye papa wo manyim enti tobi wate ne woni beje pam wa wo pebi aton woni haw frem penifo amatufo iso ne yankase mfangu ka mu mfamrew hihye kitu bi pene wo hom Lumba nsupa penifo amatufo ne ye 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616 0549 436 616 Samson ye kamfo Fair Group Band e de mo animre ne ye ka se Fair Group Band na e ye band papa ye no live band e ne yepom enti e besere e bia na wo wade wo wedding na se me me so mo wai e no wachi eye bi na abafia nam e bia na wudi wa woda kwasibo ne baka ne se birthday parties ahoto ana se wo ye graduation ana church programs ahoto bia na mudie no mesere mo pese ho tie na ye kama pade a monto mo samfamfra Fair Group Band ye no pene ye pa ye beso so papam de enti ayen ene se beso no enie ye wa quality sound ene ye sense wa professional instrumentalist ye wa quality sound da ye ba ye nwu wani ma se da ye kira kwan no ye watema community 22 ba roso inside honom ene ebutum ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 weni adwumaku a esense se yentena se na yemfa enumre no nsia kase gboi emesomom okinkani a me kwa ne content kro abesom enumre no edia meju so ye wofa ose adia ye de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafrija me da me home ba me de kase ye bono ekire mu ankasa ebesomo DL News. Yamamo akwaba efe tumlika na hia yan e wo Facebook na efe se YouTube na yemfa kasebo no ekiri mankasa ensamum yensha kasebo na se efenfre o my Ghana ya fit yetifido mantem me kire Upper West region na positive ahase eyenhwehwemu e de afa abofra ketua bi a tesewei osuakura motofia enipa bi ekwajan ne akoto eyesem B hotel ewogwa kese wompa abofra ne bio enti hotel nene wakwaja abofra keta ono foforo no ode no akwakoto abofra yi nkwa efre ne nsamum
nanka ne kyerɛ mu sɛ ɛna efia da ya ɛna de hye wɔnom siesie ɛyɛ sem B hotel hɔnom ɛwɔ wa no ekopie abɔfra no so sɛ ɔda hɔnom a kyɛsɛnkwa ɛne ne mu kram na nipa a okopie abɔfra no so ne din ade ɛyɛ Fabiana Terry ekyerɛ mu sɛ in fact ohun abɔfra no onim sɛ sabia bia na ɛyɛ aboa bi mpo na de na bɛto hɔnom na sɛ ɔmo de na akɔto baabi kura sɛ dustbin mu nkyɛn baabi na ɔmo de abɔfra akɔto kura gye sɛ ɛtan enti nipa pa na sabi nipa bi ɛde na akɔto baabi sɛ sabi aboa yi na ɛba ne saa pɛ na ɔbɔ mmɔde atwetɛ fom ɛfrɛ sem B hotel openipo na yɛ ne dia Dr. Paul sɛ openi yi asɛm asinie na asɛm abapa ɛno pɛ ɛna Dr. Paul ɛbɔ mmɔden ɛkɔyi wa municipal police mpenifo ama ne yɛ sɛ asɛm sɛ na sio madwuma yɛ fo ne yɛ kɔhunu sabi o abɔfra ketewa mu sɛ ɛde hotel hɔ nom nti mumrɛ mu positifo akɔ hɔ nom ahwehwɛ mu pa asase a ɛkɔsom na hotel wura ɛde ma ɛyɛ sem B hotel Dr. Paul ɛde nsɛm sei ɛto nsɛntwerɛfoɔ anim. Around 8:30 that I got a call from my clinics that one of them that they found a polythene bag. When they opened, they saw a motionless baby, and that's a baby boy. So they called me, and then I said, okay, if that is the case, we need to report the issue at the police station. So I went to the police station, municipal, to lay the complaint. So that's why I'm here with the police and then with the environmental officer to see by themselves, and then they take necessary action once the baby is already dead. Chazabo frona oda dustbin mu no. Enti eni a wuti ye no ana ye ona ana say some B hotel. Eya ne dia ewo wa mantem nim ne din ade Dr. Paul. Na eno achi ena assembly member edema adehye mo mpotem honom eye Adams yaya giga aka se kyerem say asem wei wonom enyante ne mpani sam da e mpotem honom we ni bra ebiasi na ba ne saa na de krodua no egu krodua nanim ase na de fi ka wonom panti asem na ya ne ye papa na ze say de positifo ahya asem hwem mapa e kwaso nti yantwe positifo no kopem bra omhwehwem no ebedad na hu ni pakura otu saa anamoyi. In fact, this is the first time we are seeing something in our local area, and it's a bad image of the community. So we are going to take steps as to how we can prevent such an issue in future. But it will be difficult, but we'll see how to handle it. So as an assembly member, when I received the information, so I just arrived. So the information I also had is that the management of the hotel have gone to the police station to inform them, and then that would have what I would have done. Any a wuti ye ono ano ye mashebe we eye assembly member e de man hia wonom ewawa west ene potem ni din ade onimnyamfo Adams yaya giga ena wote ne nie enti obia wo ne ba ompe ode kwa kwahye dustbin mu ewo sem B hotel ewo wa say ompe bio enti waya ne bola. Oh my God, na munsam ne binu no wote ya na woye mahyew na oba Facebook no so na fi YouTube a me wo fa se champion tailor wo bo adwumaden ba so de ehun video na to so a wo ba wo benya binu ahwe pa na yento akase won so na yenkopie mu e wo Ghana mampeni beremo oboada John Dramani Mahama wakasa na wo kiremu a yemfa nto Ghana fo anim enche bia obeyen sa kiremu edi afa na soafo dwumedi a mudim mekire reshafa eno ne beboa pam na ni modem bo a wopo ene hyehye pa a ogusu a woye no etimi aboa ne wapa etimi akonkan edi amanom na Ghana mampeni send to dwamra na reset to dwumedi a ona de hye wono from mantem voter region twetwe nkomo ne efiada kita won sabos me de taso do nson ene Ghana mampeni echirem ze sia mekese no Ghana fo ama na kwanya mene osompam inti peso osoma men sompa Ghana mampeni chirem sei hihye pi ena bamba yi odi egu akwam a eboa mana ba no akaya ketewese endodo wewura sebe ya Ghana sika aban ni aso afko nkodi MPF Ghana sika dompem kura no men ye ho enkyere yen Ghana mampeni chirem sei siampo ukwa na akachi a aka ne pa no nanka mampeni akachi asomfo nkura no wamba bodo baya mpem miensa just 3000 anase we kura wasomba bodo baya ha miensa 300
nanso ne wate so da baba de say 200 pe we ba de say henu pe na aka na sa ben ya hwanso ba bodo ba ye nipa ba ye wo ha na sa ben ya de pa ya mpene ne ene na hwe Ghana man peni kyerem say aba na da na twa mu no na sa so ye bia no be ko na ye na ba di akire na so na ban ba ye wanya sa de ne da opesa amamu no eye kete wese ndo do wure kura na Ghana sika ebo ho ban Ghana man peni kyerem say na so afọ apa wo mamu ye adwumade wo mayi mu no wonu nyina dodo eye aduosia wamfa bia nka ho entiene ama Ghana sikam anase sika se no mo guso a mo bɔ ho ban papa o man peni kyerem say we nyina hyehye pa na ban de kwa kwam ode boa na Ghana menkyekye ne kankro no etimi akọ enkane. The campaign, we promised to reduce the number of political appointees. So even if you go to the presidency, the number of presidential staff advisors and everything has gone from above 300 to 200 and something. We've kept it lean and mean, and that is how we're able to cut down some of the waste. And we also restricted ourselves to 60 ministers. And so all the regional ministers don't have deputies. Some ministries don't have deputies at all. And so that's how come maybe you feel left out. But there'll be reshuffles and reshuffles and reshuffles. So just stand in readiness. Who knows? Your turn will come, and you'll be invited to serve. Hey, Ghana man peni kyerem say, mo lazy miam e twen se obeya reshuffle no. Mo miam na nche obeyi bi. No de foforo ba na mo soma beya dwumaden aboa Ghana mpuntum. Na no achi na Ghana man peni e kasa de farm. O manga ne adusian sensem ho na ban e kyerem say sesi amekase na ni abrese akrodom oba betretre o manga na ye senior high schools ne nyina mu o manyim titiru ne de hosa na obetretrem kama owie no achi no obesanso asi edan mo no pode dunsia 16 new ones abebo pam na wono mo ko senior high schools no obi abenye ba bia tena kama na o mo han wono mo kyerem a sa double track system and red go green no oba betwam na etwem kabia o man peni kyerem say webe a chane film pimi na do nson 2027 pe na watwam sebe ya mofra nyina betumi akọ school amakwanya bom na obi nkọ kyena fie na obi nkọ school eba ne sa mofra no mo homasua no ebe kọ form kra. When the local government minister was speaking, he said that for 1.5 years we haven't contracted a single loan from the international market. We haven't taken a single loan. Only last week Cabinet approved the first 2 loan agreements that we're bringing to Parliament. For the first time in this government, the first 2 loan agreements. And one is a $500 million World Bank agreement for feeder roads. And I want to announce that Volta region, you have your fair share of that $500 million. Then the second loan is a $300 million, also a World Bank facility to end the double track. DLFM 106.9. We want by 2027 no child in secondary school in Ghana should be on double track. And so we're building 16 new secondary schools, and then we're expanding the facilities in all the existing secondary schools so that all the children can go to school at the same time and vacate at the same time. Na Ghana man penny we ye pe ana oka kira Ghana de hye say yemfa ntumanim dodo na kasakasa o man penny wo bera so a wo betoa amemo ni so ana say de waye no kuafo ye adwuma wo pon to be pon that the Lumba nwom o man penny kire mi say enipa bi kura mpo no e kire mo be ko Supreme Court na o man Ghana mam no makoyensa kire mu no man penny asa to amemo no so Ghana man penny kire mu a pen wasini pen yemfa ntumanim kuafo ye adwuma wo pon berema be ye bi nanso wanye ni nyina o kire manya ono nkutuo na nyansa wo ne tirimu a eso asom Ghana odi kan baaye wabe mampeni abedi akire wasan we mampeni yankasa ene wasan akọ na Ghana fo asama ne tumi biu so mesom oman wade betimi aye ne braso adade Lumba nwom ankwa anoma enti obesere Ghana fo yi ne braso a onto aso biu obekọ amobiapa enti monhyerenso. The people of Ghana gave me a mandate for 1 term.
and I am working hard to meet the promises I made them. And so I always tell my ministers, I say, let's number our days so that we can work harder to meet the promises we made the Ghanaian people. I know that people have gone to the Supreme Court seeking interpretation of the clause that governs the tenure of the president. If you ask my personal opinion, I thought that it was clear enough. Me, I've read it over several times. It's exactly what it says. But if they want to ask the Supreme Court, that is their business. But I know that the people of Ghana gave me one additional term, and I'm going to work to meet the trust that they put in me. Thank you very much. Ani awoti ye aye Ghana mampeni Berma Obwata John Dramani Mahama. Na yankwa so anyina mwe ewa Ghana mampeni John Dramani Mahama nsemu oframantem nim. Na Ghana mampeni ne do yada wasan ede adesere ede ato akane. Oman Ghana osofo no na hwe oman yesika samsuom. Mechira kane oman Ghana photo samfo yesana hene nonom. Eye Mr. Kenneth Oforiata. Sa besra na da. Ninsagu ninsayem. Ghana fo afini bluta. Ede ga papa kan opolate brafie na Ghana fo hiawo ene nkuntabuo. Aba kirem sei. Wode mu gusu bodwumaden kama na nche bia. Omoden krata mekwa akwadan yi wasaban. Na waja yem papa kan Oforiata kwan aba Ghana hanom. Abebo mhwem mapa. Akoso ede afa ne soma obesome omen emum. Na Ghana mampeni de sede tudwamra. Okopie mum ewo framantem mechirebota region ni nyinada efa reseto eno one adehya mu framantem di nkita ho ewo ne efiata kita won sabos me data so du enson na Ghana mampeni echiremi sei Ghana fo bakaya emra yan papa Kenneth Oforiata osem no MPP amayo koro machebe dwafo baboro be yo hamutitema ya 80% etwera nkrata ade koma kane omampeni dada Ghana mampeni na nadanko akufu ado sei enmanim ya da be ya yam papa kan Oforiata nka wonyi na di nanso omo kan ya dane bode Ghana mampeni anye enti Ghana mampeni dada wanya ne senti no kan Oforiata ka kira Ghana fo sei obesere mpipa manyoku no sabe Ghana fo nyina ye ne ma osum ya sumpenti nya do betumi akokora gya kura ne santi Ghana mampeni eginam eye kan Oforiata no mu nsem o kan bibia atwam so no kirem sei obesere yam papa kan Oforiata said on one casaka on his name say Ghana for ye ne ma enti se ne kura pa na ampa ne yampa nuane yampa diam yam papa kan o man Ghana photo samfo former finance minister Ghana for ye mo ye twɛn ye sere wada in fact was mo man ye pa ne santi brafie ne beji di nanom na Ghana for ye mo ye nsem fama every say why ye bi mu enti papa why ye no say Ghana for kan fo pam na Ghana man pani kirem say yam papa kan Oforiata ye o ma na sa wonya bone de a eba ne se ne wudwane wo mra obi ampam we wankasa wode ho man na so untumi ntremu enam se sabe bible kuraka anka wo ye ni yanka wani mu manyam anam enti eba ne san ene waje o man honom ekwa kwatena kwasibro ni kurom na wutwim from abone fa matuami Ghana man peni tirim sei yam fanto Ghana fo nyina nim na pan enam osofo no no man oye abalo ya peni onu kran so na oye osofo a ohwe man ya tena ne so Dr. Dominic Ayene eden krata enche mekwa akwadan yi wasapan sensem se na ekoso do kama mo pe yamba back no Oforiata obefa bro ni fita mranim ni lawyer se onka bi man se be yo man onsimi bi no megina enkontabu animum na Ghana man pani kirem sei ekwe obefa so na beboa eden krata akofa na obefa so aba na enkontabu ya dwuma mapan se be ya back no Oforiata oni Ghana sika nonsense emfa ne ho enie extradition or return of fugitives from justice. It's a legal process, and so you need to respect the rights of the person at the same time. And so if the person has absconded from a jurisdiction and gone into a new jurisdiction, if you want to bring him back, first you must have an extradition treaty with that country, and then secondly you must trigger a request, an application for extradition. And the person has the right to take a lawyer, go before a judge,
And if he doesn't want to come, he will argue against coming. And your point too must be made that he's needed because he's done this and this and that. And so to go before a judge, unfortunately, it won't be a Ghanaian judge, it will be an American judge, and he would decide, whether the gentleman you mentioned should be put on a plane and brought back. But the Attorney General's Department has done its best. It filed the application. There are some additional documents that were asked for that it is filing, and eventually it will all go before an American judge to make a decision. But I do believe that even by virtue of holding a position like that for many years, I mean almost till the end of the regime, you held the most sensitive position as finance minister. And at a point when your own members of parliament, 80 of them signed an application that the president should remove you, you said something historic. You said you are like the father of children and that you can't run away and leave your children. And so if we Ghanaians are your children, we're calling you, we're begging you, Father, come back. Your children are calling you to come back, but just the act of fleeing, I mean, if you're a man of principle and you believe you've done nothing wrong, I don't see why you should flee your own country. And so we'll see what the legal regime is and how it proceeds. DLFM 106.9. Any awoti ye aya Ghana man penny Beremo Boata John Dramani Mahama Yantwa Kasiabon Sway Nayamfi and Intremu Wakane or my Ghana Utemuafo Wabojumadinye pa Supreme Court or my Ghana Court Kubata and some be more dear and where dinner or Mayimupam Ewana Kana wasum the Justice William Atuguba Wakasa Jerem say O man Ghana ya timi ebanisa nenne mesebedwafo ados sesabi otwenwumi no bisa say sa mesebedwafo ene wonma yompo nipa bebrebe wo manyimu no emfaso ben pa na Ghana man enya de afiri mesebedwafo yi nchen na yam papa emnanim ni Justice William Atuguba decided to jandu ata emra wo mkopie mu wo DF Anan Memorial Lecture gimede atotwa e wo parliament endrada ene wo kirem say ono wadwen ho a wantiase o na watiase nso wadwen ho na Ghana man kitu atwotwo pon sesebe wo banum ede sesebe wo fa singate hyemifia na wo menya tumi atenase ama yapao masebedwafo pode aha mienu tese ne ne aduoson siasa epoto 276 members of parliament yede Ghana susa won bebrebe we nyina na obisa se ede ba de pa na o menya ho o kirema hadwen enti obesere Ghana omen ye ko yani mo no ye mama de nsakremu kakra masebedwafo yi ko na wane mo ba na wane mo ko na mo ba ne maman mu bachire ne obetia ne se ye ene ye jese mo nwini nipa bia wo manyim enti obesere man ene mane mu yada obesere wonom omo hwe ne ye na masebedwafo dodo na monteso ante sa de a omen ye sesika kwa. I also want to acknowledge the stance of Chairman Sabonsu, who said that it is not necessary to create more parliamentary seats. But I don't know why a small country like Ghana, the number was 100 or so, up to 270. For what reason and purpose? What is the true benefit to the people from this kind of thing? Masabadwafo 276. Dear na Ghana for nya free wono so. Na emfia na biachi de obekọ fie no obekọ akwaje S Gracia sika mu odupa mu api se team pampa na wasaje api so otukwan free kodi free tukwan ya oman yidim oya bibi okwaseten na omama na allowance na Ghana boka susuru obisese mfaso be na oman yenya efree masebadwafo no so na nwati na retired justice of the Supreme Court Justice William Atuguba SI 27 so say obisa de ente bapem samrei krote kole mashebedwane Dr. Oniminyamfo Zinato Ajima Rollins aben emma no osoafo dibra bia yi ye maami oyobi a na manyasem oye no ehote papa onya manyasem kanka sede asoafo ni bi ye o da bi ba maami hote pa obu no ho na Ghanafo bia Ghanafo nyina subu no bapem samrei wada akani papa subampa dipa esenka samrei enkese onya dibre so osoafo nanso akire din obisa say edi enti ana ben
One man aswafo dibre. Somebody like Zaneto Rollins. She's not a politician. A woman of the people. I've been following her activities. I don't know. I've never spoken to her. Never met her. But I'm convinced that that's the kind of politician people should aspire to be. Up till now, and that's why I don't get involved in political sector. I don't know why she's not yet a minister. I hope by saying that I've not destroyed her chances. From social media, it seems there are sometimes they even announce her as Deputy Minister of Health. I say, oh, she could even be the substantive. There's something, but I think there's something that, why not? Why not? Such a woman of principle, of dedication, of integrity. Why not? Hey, let us have someone who are as a on Tiasio or Tias on your home. Na ne kra munena o temwa for Justice William Atuguba Hrema. Na say omanyi mu amashebadwafo akosi amanyofo nyina so no. Say de ya beto wona mo ne Ghana fo ya kama. Asa be ma otwe mpona wona yire kire no. Okopra kire wanchen ba. Na ona ne yere sere rough. Wakwadi bone ono ne nim bone a wadi. O kire ma asesi asa na ekoso omanim. Amanyoni petumi a Obe no akwaje Ghana ni ohiani wa owo fufu no akwaje ne woma no wopim fufu ma no oba modin a ewo aba no akwaje awo ene duba bi kura ma shebadwafo no bi kura tumi kopema manfo afuo so ewo nwuram opetumi no kire ma monsa ka tumi ni wi a wo frɛ obi a wonfa biewu ente bi sasa suban na amanyofo de na die no wei ka kan ni ehunhu ana e ka kan ni ho sa mo petumi a mo ba nipa be hya ne nkyɛn sabe mo batade ho sɛ somra wotare kana ma ho na asimunya tumi wie pe na makwa akwada ye frɛ ma momfa ono oje ho antia se na we de Elections are coming. The politicians are free with everybody, drinking palm wine, pounding fufu, washing clothes, more than people of the people. As soon as the results come, their calls will not be picked, whether by the ministers or MPs. What kind of life is this? Just a day before, we're all one. Today, victory has come. You have no, is that how it should be? Enti obisasai. Eyesana sase eyana. We yasama. Oh my Ghana, Emranimunia was more men yache, no bodjumadin so temuafo. Oh my Ghana, Yasam Dibia Kubatine, Supreme Court, the day at the Justice William Atuguba, and our tin in ye. Sana say yana, Ghana near with your honum. One cassa, shall say, what you when you want no. And a messenger for any politicians no. Ah, a trading. Na yan twaka se wanu soe na yan free enkran bu premier TF and venture my Ghana yan sante maintenance no abo peso pass deal wa dwumade o DLFM so a na meka say Kumasi Metropolitan Assembly ye twani tia kan say KM mpanifo ahya se mo ye dwumaden abubu miamia hodo bi ahya se ho ne mo no eno no ben Cocoa Board officer no wo asafo interchange na se e wa sante mantem na dwumade asenko ne Aye Kumasi Metropolitan Assembly. Man crowd order what man meche Kumasi Mayom. Yawa fa semade nyina Richard Ofoli Agyemambodi. Ebo maden edi asrafo anim. Eni mpanifo pia mo kan ho fa mfide mu munutum. Excavators ekopiem. Ewa safo interchange na se ho ne ben. Cocoa Board office one man. Na wo kirema edi kan wa ka cha de hye one mo ne say. Obi adan tu firi honom efiri say. Omo de hono na ye best bredwam ene du awia kete amanfo ye adwumaden no wo betia ne fa wo wan fa hyehyen na chesa awia kete na mo de hono ma ye best bra ye san 10 Ghana cedis na amanfo si o magadema awia kete ede adia o kirema du ba bi mpo e hono na akronfo no fa mo ho adwen akronfo ne kohyiam e wo honom na ma fa mo ho adwen ene ye fa hia na be ye Kumasi yankwa APZ won e be ye yankwa asafo yankwa kronom Ose sa na ekwaso ho na kromfo ne meeting ni senti ho no ma yetan na ba sanso asante manta mu kurodua ne guna ne masekura ni senti ontena se ne wo ma kwadwu ne nyina to agu anya de wakwa na ba Facebook no so am eye DLFM 106.9 me wa fa se champion tele dia to so aba benya bi ne wahwe enya de wakura na me wa fa se Richard Ofori Agyemambodi tirem se obesere mu nyina da efiri ne ko obia ni mra so
What more to Nipa when you be baby for an interest, baby of free by one sanko ham. Now won't name now was sanko be na macho party or my ganamra. Eto abeto. Level, I was antimantem. So we notified them that we're coming to clear this place of criminal elements, and so it was important that everybody leaves this place. Today we have come to carry out the exercise of making sure that this place does not become a habitat for criminals and criminal activity. There are a lot of prostitutes who have come from other West African countries here. There are a lot of sale of illicit drugs here, and this is where most criminals meet to plan and strategize to embark on crimes within the metropolis. And so once we destroy the haven for them, at least it will be difficult for them to convert at this particular location for them to embark on criminal activities. And this is the main domain of the central business district. And people cannot go about their duties here, especially in this area, without the fear of being attacked by robbers. So once we destroy and we are able to get them off this space, people then who are embarking on their normal duties and responsible activities can then navigate this area without any shred of fear. Any awuti yono na ye micrato at the madeshia. One ewo asante mantemu. Metre Kumasi Metropolitan Chief Executive Mr. Richard Ofori Ajimai Puadi. Intiene Koko Board Office and Chenwadi. Obi anya baby antino madwi ho nyina to agu. Emiliku amanfo atu ne na wokumase no anya de wakram. Na yanto akase won so na yemfiri asante mantem kumase. Na yensantinsi mu e wo man Ghana. Yenkrabo premantem na yenkopie mu wadentan abato mpesua so. Na yemfamfiri e ye man Ghana yebubu ne mato agu enkwadu sensemu. Metre education mu. Na meka sei Adentan Municipal Assembly ne Oma ya dema enya de wakram. Woma de nkonwa dodo na baboro beye empem 3000. E de kwakwama schools baboro beye ediasa. E wo mensin so romanye namwa na adusua ne adekire. Ene adusua mu ntiase bibia nko nkan emfama adusuafo ene akirechirefo no mo Adentan mensinim. Na mo kire mi sei enkonwa ne mpelifo de koye no Municipal Chief Executive Edema Adentan me wafa se oniminyamfo Christiana Ella esinam nongo ne ti animum na mra oje mre ne wone yamane boni otonkra efri enkrambu bremantem ma dia kasebo yam wafa se opoku active Emmanuel one de nkoma na okire me sei anamompa omutue no ne nyina ne sei Ghana mampeni yem papa John Drama ni mama kase kire me sei o de reset agenda de Ghana dodo na afa disua ho ne senti mensin ntumi ntenase mo my Ghana yamafra mu ko school ewa Adentan mensinim enya baabi ntena madusua nkonkan chese du baabi amafra ni bi chese nkonwan pinhana menhya wonchen ene ya se wotoso wonkwaso kwana menhya wokakra chese nkonwan ni sua enso te aba ne sa ne hadwen o kirema sesei yamfa nto adehia mo wa Adentan abato mpeso asesei ene schools ahoda ho nyina kakra mo be chen nkonwa ma na so obi aso kama na mo fanya be papa tumi atena na bibia konkan edema o kirema eye Adentan Municipal Assembly na nuku adusua ho ye pam enti omba kwaso ayomafam di bombe yombeboa na adusua fa ntoma pa ede afra de ma adusuafo ene akirechirefo a mowo Adentan abato mpesa so kirem sei obesere a school fo mafana akirechirefo ne senkonwa yi mo hwe ne ye sebe ye beche na da achi bia mfaso abaso ede ama omen na mpempi na ya ka education amount for anywhere school adan pe omfo say no pe na education no, but it goes beyond that. And you know, apart from say school adan no ya sign to nkonya ama schools na ewo ye mpeso aso no, and you know, and there you buy ya represent nkonya 3641 na ya tono ema district education diet allocation it is based on the request from the various schools no, but schools are benefit ewo nkonya we mu 5 schools. Study when any say if say at the end of your term no, every electoral area identify what 12 electoral areas, every electoral area be a ebenya school e won mpesa so say be yan kola na e electoral area and omun crossing ko another electoral area enko school e wo ho SI hardwin so am the director ne say enye nkola ne pe asede say omo be hwe nkonwa ne yie eye omo so teachers no omo said because omo no ni efri nti omo no betumi kra ahwe ne so yie e che nkola no nti no
no ye be stress e omu nyina be hwe nkonwa ne se ne be ya e chine bi no so omu pa bi a na se ye de ma omu a it wouldn't be out of pain but e bia na omu enrollment na increase e na ehu akoba se ye nkoma mo akonwa enye se bia asai na ye kwakọ replace one hwam enye sa asai e na ye ko alukro ye lu place ne foforo da bi anya ne sakra ni a wuti ono ana waye MC abana msini demand hia wanom ewo adentan abato mpesua so ewo ankran pompure mantem ne den aden me wafa seba oni minyamfo Christiana Ella Esinam Nongo na eno wa kire mashebe twani ademande hia wanom ewo adentan abato mpesua so oni minyamfo Muhammad Adamu Ramadan ebo mode ka ho nene omode nkwamnya kwama school fuyi no kirema obemaden na wone abana msini MC beka bom na o ma hwa hunu sei school fo mo fra mo wo adantan abato mpesu aso no obi ho be hwa ne kama na adusua atumpon e wo mensenim and a donation ye donated 3,641 desks to 35 schools in the constituency. As you are aware now, His Excellency the President, or assuming the second term, we decided a chunk of the resources never by assembly. Scanba assembly, my earmarking idea on the bay and a portion, a day supporting education, a hardworking municipal chief executive. We mubia or the associate kunya we are chairman schools because based on a request that schools ne by classrooms now, why manankola and share in new baby on better. It's a way of supporting the education in the assembly. Isn't tabu the NTA center na metal one TBA as a check. We're hoping to take very good use of it. Na achamo muna. Eni ya mohweso nenche mamo pa. Eni ya wuti ono na yema shebe twani mechire mo parliament edema adentan abeto empesua so. Ne den edoni minyamfo Muhammad Adamu Ramadan. Na ne kura mu nam ya maame ono ana wada ehumesua no e wadentan abato mpesua se mechi adentan municipal director of education Madam Gifty echirem se nani asopa wa na mompa ne mensin natu e dia boa eskufuo ene humesua mpotem honom na omo so bekoso e mafam dia boa ema adusuan sensem atumi akonkane awadentan abato mpesua so chirem se won besra chirechirefo no ana afensu schoolfo mo franse nkomnya munsake mo hwese ye pa na mo sabe ya ebetimi ache na adehia hodo mu nya bi mpotem honom nso no asem na betumi abono mu nyina ebi aso wonom eso Faces omo schools ekoshe anyway make sure say mashe niam we suye enti ya distribution list ya be schools the same way so head teachers ni share omo ni omo be kasa send omo share niam we omo kraso esanse sika yetumi dia ya we amount and your officers ni so logistics officers na so omo be schools akoshe say head teacher and fan share edan bawa distributor mankola no atina so e dey suade na efe so ya hweso so no from the schools and omo share so and omo dey guide man say ya dia ehia na ebisae and omo dey amai DLFM 106.9 enti ayade ayehia ne yabisa na onom ete amayen eni a wuti ye no ono ana waye kwankyerefo pani a oda ehumesua no awadentan abato empesua so ne den ade Madam Gifty ena woteni kenama ne boyi ya mane boni Emmanuel Opoku Adusi tutu abona mane se DJ active ena di free enkrabo premantemu ebesom yen yantoa kasebone so na yenkwa so anyina mu wankran ne mpatem yenkwa piem awodo wenya enne mpatem a adehya wanam wo do wenya eye osusi ana afenso do wanya kwantem poso kirem se wonu ma yeso ya shibruta won mesra ban se de wonu ma kwa na ye no kwan ba hia nsiesie chesenye o ye kasa ade anya we de beka no se yo monyo kra entiam mesra Ghana mampeni be mo boada en manim nya de be mansinso onsinso mase waham o mampeni mra no meboa wonu kra na ade hye ye kirem se sesi ame no kasa yi akwantufo na ade hye mo potem honom ahyenkafo asukufo wonu mu nyina da ehuna mane sese ya ensu ahya se tutempo de ene ne kankan chese yanka ho asem kura
ene entacha pa kwantempon no abaso no enya bini chese over Facebook no so ene YouTube in fact me wafa so wera ba ko pam bra ba hwa de o eye DLFM 106.9 chese ehu keke ekwa na snapa pransa asabe kwaba ni nsasim aja pika adwonko ye ekwan pa kwaba ne namsoni ye me wafa zifo ya bre monka fra mate na wani mo kire me se de ade na mu hunin chese na nsanya nsuo yi na no mpo de entacha pa chese obi nkwa na obi abawu enti amadwa de nsansam nyada ayabasa wodi dwa enko we ya pemfo na yamanya wadom na wonyam ewo do wenya ne mpatam de amesra huntu kwan fi se hutu kwan papa pon kwan ne nya ba kokram na ade chena ka se kirem sei enam ne santi ahyankafoi omukọ adwuma na chena mukọ fitam omusiko be nyina da mamode akosiesi omuka nti ama akone bade won sansam na yeden eduba bi mpom nya ka akora mpom fro omu kirem yanka nkyere Ghana mampeni sei omuguso omu ye eye ho kwantempon no na de mu oye pa ne sei tipa trucks akasia etu muba ene anwea omukofa no wo do we yan mpatam na wodo kwaye ho kwantempon no mu wie ya wodo mu asai wodo mu kurom ho nyina pasam ena omode ne matwe o mani zazabi peni boni a wogya ne nan wo bedwam chesenfo am ho kram omu kirem ne one mu pipelines ahoto a eduru benya nsuo fam ekọ mo na wafiafie mu no ena ame no kasai ahye na yetipa truck no afa so apapa ni nyina mene wo munye nsuo nom nsu bone na omo nom a wahwe ne so bakofa nyarewa ede aba enti ambassador bani ma nimu yada omrem na o makono mesese ente sa de ade hye wo do we yan potem de ahokire no aye too much la faces omo schools ekoshe anyway make sure say mahwe niam we suye enti ya distribution list ya libe schools the same way so hey mesremo dodo afo no mesremo ade hye am wo do we nya nyamo ninie we de ya sa kwa dentan enti enkoti ade hye am wo do we nya ensa do to nsentwerefo ani eko adakope bacho aha na tipa dodo no omufa ebi ko pit bako wo ho e wa ha na mo ledu abebo dodo no omudi ye kwan no wo no road afly no road no aha na mo ledu but how iwe mu e wa ha eni ekwan no o so to se a badisa nkwan de asekro ya pa mo cho on person be ye kwan na mai nti yesre mo say abati enka ana abanhu amani aye femu wa ha yesre no a onbua na yesu a yewo area na yakoma reti na piyom tipesi no ebia na dua omma yonna afi o man so ye kwa ni nyina school for kwa nya bebi no mafa ebia ko ye kwa ni nyina nye o sho ye gate anu a so ni o ma ye gate na no ni nyina enye fine o sho kwa ni kwa be school for M90 bentumi nya kampo ni ebia form bi aba aha area ha ni afi so they need you because of quantity yes you your pipe na ma papa ni be 2.5 months ni ye nyansi kwa we ha kwan so piti na mo dia yellow le kan no road apply road it's what something for your seven e wo ni die mu membe ye kwan ye hia kwan any gutters any plan your problem because tipe any your fence class nkiti na ebi ebe se na tipe ye ni ye container na mo pimpim ama ojodie ni na nkoto ye bibia enye you so top ni nsu ni agudem because gutters ni na ye ni wo ewe ni ha it's about your slow ye ni die slow ye pam show membe ye kwan any gutters ma ye any plan ye hia wo mo e wo so shikrom ha tipa for ni se kwan se baby a we ni stone wa ha ntimi fi ha enko ha ntimi ko so we du na ma me ho ntimi ko so we du ni ma ha nti ye problem na ye wa ni ti e be se mo ye kwan ni ma ye baby a se be to bia ye so kwan to da mpa motor scra 8 ni enko to da mpa so no to kwa ji yi mpom wansa na ya ku DLFM 106.9 to da mpa ye ko fa kwa fufra e ye lodge wei eye me nwa fasefo a wono mo wo de wenya chesane soshi omo brapa omo kirem se de ho no mo ahye no chese dote pa ne anwea aje kwantempon na boss na hweti patrax ahodo a etwe mopa edi kwakoye kokwa ho kwantempon no ma se omo de na se bia nka ho hwe ne de na emu oye pa wono makwesem na numre ye de asom awakaseboi esom na yantoa kase won so ne yanyina mu ewo men's gold esensem
Ghana for Bekaya. Edmoko bi ba na yesuka kura be ye friend men's gold. Wo me ka kira Ghana for say. Sika bia wo no beto no ma ye bomu ohamo say 100%. What 1,000 ba pe ene abosom ma ko akwa afe. Na the 1,000 aka ho. Ene sika no say nyina na enyini. Sika gali udi na etu. Sa no be ka kira Ghana for. Ena Ghana for bo moden sabi ye na ye pedu furu pe no. Ya boabo ejatire nyina no ekogu men's gold. Si ye kwa akwaji sika gali na ewudi na etu sam. Na nche bia na etese ajetew. Tesa ajesa akwajeta. MS kakrabia no agu. Na dwadifuo pa ho kire o mafam nyantewa. Na meka sei customers ni bia ka sei kirem sei. Tesa o masira ga na mampani o. O mampani mra na wo bontoa no. Wo ka kire mo sa mo ba modern aboa. Na men's gold sika krabia gu ye. MPP aban abreso no modern aboa. Na dwadifuo sika no. Obi ansa ka ne de se be ya. Aho kire o makomu na so betumi atie. Na se mu kirem se bepem se me ye ka sei. Ghana mampani nhemudie ba kokko so kwotena ase. Ema wanka sempo na okwo tetena ne di man nhemudie no. Nanso wie no opani wada wo monte nka bi nto mesra wada bomade na bo awonom na kasamafo de ma eye aggrieve customers at the men's gold Ghana limited mo fa se Frederick Forsen akaze kirem se ne wo ma Ghana ban enefu pode aduonu ba ko 21 day ultimatum saban amwa na omusaka omusika wo mbedwa aban pa visa mika se no wo musika ba boro 5.4 million Ghana cedis ne nyina da akwahye me wo fase on na ye chief executive officer edema men's gold na na pia mensa nam 1 wabo mu se to iti abamo na musika no wo mo nsankante sa ho kire no aye too much embarrassing for me that in 2024 the men's gold issue was a topical issue during the campaign, and I feel highly embarrassed that the government of the day hasn't made any concrete step so far in retrieving this money. We always appreciate the fact that on the 29th of July last year, the president himself chaired the meeting in respect of this men's gold matter. But after that meeting, those people who are supposed to take action haven't had anything. We have done several follow-ups. That is why last week we gave a 21-day ultimatum that we want to hear something from the government. We want to know the whereabouts of the 5.4 million Ghana cedis that was left by the previous government. And we have also requested that at least they should put some 200 million Ghana cedis into the budget to assist. Enti kasamafo edimadwa di form kaka atwemu ewo men's gold kakrabia ena wote ne nkene no akina mesafa se kirim se nami kasai adwadifo ni pidodo na wuwu ebi nso anya stroke da yare sabia moja yare hwe efrise mu yem hwe mu pa emna ba se kakrabia na go na ban ba ya so obebo na so amwa no ahokyere na ye too much ne o kirim so ba kufo sika buru be 6 million tesaka ni sika be 6 billion ni nyina da kam enti o mesra ban ahokyere na ye too much abemrem ne nipa egu ne do so pa. I can tell you, I am being haunted even by the mere memories of those who are dead. Day in and day. So when I wake up, because I remember Nana Kisi, for instance, he died in my presence at 37. And I can tell you, Sister Janet, he had over 600,000 cedis in men's gold. He drove to my house, she brought the data, she died, she had diabetes, she was dying, and DLFM 106.9. I am happy. Sometimes I hear them asking me, so you are not able to treat them. Ani a wuti ye no ana yo pani pa. Oda adwadifo a wonom do musika kakra nkra omunya babu ano. Eje mudwatire ekwato. Men's Gold Ghana Limited anom. Nidin at the Mr. Frederick Forsen. Ena mote ni yenyina we so. Ne akenka madwenche ni Facebook no so ensama numrei ewo kasebo no eso. Na yakwa Facebook no so ame wo fa se Star Boy de aba no wo so hwe live and clear edi free Afumem Airport Dear News papa pancha kase nkoma eye message jena apia kubi CEO edema eye Durandi Furniture Bozio NF so no lovely father eye no joke wacha mu nyina numre yi mate no joke so watepam na me wo fa se eye Sunday eye adikenu o say in fact Adentina ese sabe wode wo ba a wankase wa chem na wo no ekoto dustbin Ghana enti nipa ne bitiri mo den sa na me wo fa se Sunday eye adekenu ede eba yem
na ana no kunsu kodwo krom dia ba ana wo kyerem say dia Ghana ahwo kyerɛ na too much na ofosi James dia ba na was dia news no size of here live edi free brekum fo anumre ya de masse pass madwane live all the way from brekum na Sunday adikenu wakasa kyerem say Justice William Atuguba retired Supreme Court judge wakasa yepam na mwafa se Rujana Bwadi dia ba na so amayadwo lawyer wafa Sammy B in fact won te Sammy ho ye pam ho ade ne pam wase ode yasna dwumade ye bosom Ghana wo hwe live edi free achem wata dwam ho market ho na wo hwe edi free na me wafa se dole yaje waje dia ba na wase aw waye late wa class ya nanso na wera ho efisɛ oba na me bu adwumaden o kye na wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B hwe me live edi free Christian Village achem wata dia news oja wom onapo obia nkwada ekiredin na Rujana Bwadi kura san dia ba na wase in fact dia news ne dia papa pam dole yaje wa kura dia ba na wase if you can't protect yourself then stay away why abortion say won to me enhwe abofra na den tena say ukoyi abofra na edikoto dasbim wanya de kura wanya de Ghana for yaba mo nchen so fa na men so fa asem ne nyina nie aka ne o man Ghana otemuafo na obadwumaden awa ye court yasem ne bia kubatan wo manyim Supreme Court Justice William Atuguba ka say kirem say Ghana was badwafo no do so pan anso man nyenya omoso mfa so ne nya adwe na wase mase badwafo nyenya omoso mfa so bia Ghana susa mase badwafo nkuto ha mienu ne ade osonsia 276 ya de yadan eno wagin so akirem say abatu aba na oman Ghana manyofo ba ye nche ba kotokoto ya nso to ba wi amomfa ye call insem okay won ne nya adwe na homa ne tem 0534050199 059340 65 uba boni tew wocha wofa mayu majo hello me wofa si oba ya no wakwa akwadọ de ahwase aye na mayu kura majo hello papa yes sir udini mabia kasa free pacha from Rich and Kasefi Ashama Promise Land bra Rich Ashama Promise Land yentiu pacha menene ya 100% Ghana Obia and also go school in Washington politics. Amasa ama Ghana politics are dozen. I mean, your father does among Ghana and Puyu, your left and right. May I say, Ghana seeking you, may that's no adventure. Majo Medafo. Hello, Madre. Major, so we didn't be a Casafre. But the premise upon because I think it's a village. Better, may you tell me your penny. Oh, father, said okay, MPC for so many in your floor so far. Your numbers will be over parliament. Yeah, economic tea. Yeah, the Musa. No more of every parliament. Master, I have for Sabi Kahon because I'm in Piniform or something. Okay, Sabi. I'm going to parliament. Oh, I remember being my offer. Better. And so uniform growth way. What is the CMP do? Enquires MP enjoy it for the Fabakokra. You. Medase. Medas no adventure. Majo Medafo. Yeah, good evening. Major so Messanya Kunietama. W. Ebenezer name Frefre Apollonia. Oh, Miss Aben Nabokode. You are doing the Apollonia assemblyman or Yadia. Yes, you had an assessor boy, you might have some more. May you fee Apollonia senior. You, I say, never say Ghana penny for Mokano Cray. Aha. Omu pension and Omokano Cray, Omutimua, no Jai problem, Maya, and then or Kano Cray, and Coupon Serrano. You, Damasi, bye bye. Beso Medama, Papa Moncoswani and Tramajo. Uncle, good evening. Mejudo, we didn't be a Casa Mamia Fueni. Uncle, for Tonala. And that's ya Madina another way, Tema. Uncle, what am I going tonight? Better, Tamacomitina, me and you. Uncle Mopocho, Mene, Mancro, Manana, I do not pa because or Ross do. The my name is Cana, the weedy. Into Madame Anasi. Yanso, that's a Pamamia for a free Tamacomitina, my Joe. Nhyiraba, good evening. Me what I say, Major, so we didn't be a Casafree. Sister Magini Pram. Sister Maggie Pram, me and you. In fact, Sadiana will see you when you man, I am Mr. Nebroso. Medase. And the whole Ashanti region, near my MP Bako. Read me, be any Bako, no money about 26 as a 16, no more than quarter now. Dear no more, like a lady. Oh, my yashi, near what from honey, yebre.
Ewade hu Ghana for mo medase. Medase pa pram for ya mo majo. It is over. Hey, anomana mo fa kwa me efum na nam hen. Oh, for my something to dance man. Better. Senior me yentiwa no mredi asie ni. Yeah, family omo ya de, me ne ya 100%. No, fa wonim. Omo shambra di sika be bre omo dia, omo nyina be ji atu zia. Eni e kire din. Ba emra, ebema oman no emunipa no. An ho ato omo de. Oh, omo be twetwe afa omo bosa. Ebo ya o. Obi to aso. Medase, obi to aso majo. Hello, Fasava. Udi ni be bia kasa frame offer say. Fasava family hold am kasa fi asama Jericho. Sister Heda me yentiwa no mre. Fasava ni ya je fa ya no kwena o kanu because amunya tum ni wi ana makotena sina omu fie. Ba mu petum no tokuro bia on be ko hono. Ba mu wi ana makotena fie. Ni ya je fa. Meso medase pa majo medafo. Hey, me wa fa si mesra o maso wo se na antimi nka bie wo. Wo se ne pe wa yimi adia ne sa. Makasa vini nko mante sa mintumi ene won kasa mesra o. Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Se akwade. O bo adwuma. Tema committee 11. Me count 9. Me yentio. Me say ni unu si mi de papa. Me say ese MP4 no. Me say senior mami bi kan ese ntie fa 16 pe. Hey, one region bia one MP. Omu doso lodo, omu segane ska. Enje se omu nyina nti eyi ye boy kwato omu nyina ni 16 pe. Okay. Oni nyame nya adwuma. Wone nyankopon entra majo medafo. Ni over. Senior udin ni bia kasa free. Bidia ne to me abuja nkama na me. Oh, mi senior man no mre be me na me yentio. Oh. Ya o kana dia. Me kwaso ana no se mu bi ni e kan ya obi be ka se e kan om but na me de na me expect say tama o man in position no o fa no go to school court one na to work ngo be woni smooth level komba prepare chama no ai tama na yam pare go to na what go work e say to abesuma wi wanya ne wa wi je se o kan no no afi no kan no kure no ya dana se yo do nya de ombetie mate meso meda se pa me mfa me valley vana kola me fa frefo dwumadie no emfa ensi majo yo fa chasunti hey mama o manjo bako de adum na hwe yo na mo so ya me adum wa yeni mentumi ankofa cha me wate mre se mbete me nka me fa mpacho mate better me yentie we yo ofanyankopon hira bre ya wanya abotra na pa wanya abotra ka asem yo luman wanyini pa yo lu aha yo na emu masem ba ko ne se mu ya vote na tokro bie ni omu remu na emu omu brofo ba ko bi so ya omu ka omu di nkunim ni wi a ukopi omu data na omu si ino yeso omu ni mu yankopon ka ho ombrofo amoto abana munya wi amu si ino Medafo udin di same baby heaven akase free. Wacha me bi di mam kase free tama. Bra yi ma tema fa me pon why. Ba jo sa pero fu bebe omo parliament omo do so. Omo do so. Ti wo su say yente so. Nti sankinya be 150 ne sa rest no omu biamu omu ye kredwuma anke enyi. Obu okatina ho onkasa pitama like obe free parliament obe lose election we free ho yes onkaso na so mbo so makotia sani eti too much also people be you cry you could be bro banking banking to see and to see why the ding to see no boni ding oye bi anke be mate na se omo ya kwadwofo nti omo askepo hwiaye medase pa ye obo jire se masebedwafo ni bi akwadworo nti na omo nyina akwatena masebedwam omo bezo mbesi kwa na munsem asi chechi na masebedwa ni onko ma ne nsem si chechi onko hwe opa Ghana ne de opese oyire wo ho ana akopesika ni bidia na akoye politics na afilia fa nti sa de a eni fifre be fru sa de efri ye okrum ya sa na ye kura na kaseba na ye disia ne sana wonim asante hini kirem sa yemfa ntoma nim
emre wo hwe aya ya nya ne den asante ne den na aka no emre ye ninka so 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 ene monya tumi nti momfanya de mope momfanya asante nyine se yanka nkyira Ghana manyofo sei emre wo hwe ye ninka so ene monya tumi de mope bia momfanya na two ede ya wura bepam ho danta de ahye no asante na mizanti obi wate nkomo na ede emre ye ninka so ene monya tumi nti momfanya de mope momfanya na ye misa Ghana fo se na ya da ben It's Friday! Oh sir, and ya Friday oh. Na minimo. Oh da be da minim se na ya Friday. Kofi ankan nkyira me se na ya Friday. Na mngofa asefo amofra no mo se radio station ya friend saying. We are listening to DLFM 106.9, home of legend and great music. Na edu Friday ni ya sora wa kasebo ne se obi bia fa ne se kasebo chinsem hunu na enie ene ya Friday enti entufo ya kwa na nyoma edisi kurom no enie baby Friday mini ano baima ngone Friday baima moko nga mini yawuno baima ngone Friday baima inga kese Monday mutumo bisake Friday baby Friday mini ano baby Friday mini ano baima ngone Friday baima moko nga mini yawuno baima ngone Friday baima inga kese Monday mutumo bisake enti ene yehunu say yes no kre eya Friday enti eya Friday dia ne dia na bekwaso okrom ima be yababo abati ye odem ayo ma Jesus o ibota ya wa again odem ya DLFM 106 yata sambapa yebo yata sempanti na Friday krom be ya debruta na eba ne Friday na me wa fase for no yesi Kofi yase maya no hu bi na wase ne pepe acha ya 5 minutes na o kire se kwam de no na me champion tele ko hia ga bi no se ma me manage hu yente yankoma Kofi ne die de o ka kire Kofi akwam dem minisika maka di loan wallet akwam dem minisika maka di loan wallet hey yesi be mani si oba ne pa okomedem maka di loan wallet ye Ghana na ye misa broni ni se na ye Friday ya mpa na se e asem fufuro asem dada bia na obroni na ye Friday. Ladies and gentlemen, the weekend. Na se broni na ja tum se na ye weekend sadia ene ye tufo na se ntufo Friday ademe pa na tu ka fa mu se o si ntufo absolutely ntufo Friday Friday there srawo ntu ni pa for Friday yeah sure Friday ademe pa na tu ka fa mu se o si ntufo absolutely ntufo Friday there srawo ntu ni pa for Friday yeah sure kasabe ubakata gukwa srawo aduane ka kra wadi no ntu ni pa be for Friday fi adanya dia ntu ni pa for enti makachrew so shamana betumi fu atwan me ya adoma next week Monday akopem Friday ne nkan Thursday na betumi atufo meni Kofi yapon ye ko wuhia ye pe wafuto no reserve sha Monday up to Thursday omodia nkotikra nkyere obi aso hwere hu ye na ye weekend nti woko no wodi ye kwa ye de ope bia me ya adoma to na besini tuodo ama wabrabonum ne ho asamayen aha nti sa na ye enti kasebo ne ye de semusefo ne ya miss mebela twena semu ma yen champion Taylor edie PM wo Facebook NFYT makasebo no wunya bi ehweyem me wa fa se Mr. Semera Kwadwo abana man se DJ Zigibin echenchem kasafire from adeso ya nemrei okay kani ba kofo amekọ na kontre kra basema ne dia meje so ya wofa o se ade ya de one at Nhyiraba
Kwadwo Sammy B. Ma wuteten ane bantwe bonana. Sesi ana ya no ano no. Etire din. Atafrija makrao. Na mmom na nza mekọ no me de ncha kese kọma o. Me wo fa ase ma me de kwe me chia o. Na ka kire eyi. Me ya me wo fa ase anti aba mansa Mamford. Na ka kire teacher Sabada Michan. Ena Sister Dorothy. Sister Dorothy. Ena afi nso. Me wo fa ase ba kwen. Sister Agi. Ene Lizzy. Ka kire mo se me chia o mu nyina wate. Bia be ye fa. Yakopọ ya aduma me se me be san hia. Me kwei abiba yeyi makrao.